Nɔvi lɔlɔ̃tɔ le eve nyigba dzi. Medo gbe na mi le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye nam be nye kple mi míegado go egbe be nyadzro Mawu Ŋusẽkatãtɔ ƒe nyatsila me. Afi míayi sia dzi ɖa ke míado gbe ɖa akɔ gaƒoƒo sia kɔ da asi na ame yi nye dziƒo kple anyigba ƒe fia. Ke míedo gbe ɖa Mawu mavɔ Ŋusẽkatãtɔ dɔmenyo kple amenuvela ƒe Mawu wakafu wado ɖo dzi. Dzidzɔ tɔxɛ aɖe wònye na mi be míekpɔ egbe ƒe ŋkeke asinu be wò Mawu egble mi ɖe agbe eye ɖe mi le vɔ̃ katã me. Esia ta fofo kafukafu kple akpedada ye dze na wo. Fofo kɔnya ƒe nu vɔ̃ ke mi ena ɖe mi le esi nyi vɔ̃ la me. Na xɔ nya ƒe gbedodoɖa sia to vio Yesu Kristo me. Amen. Yo nɔvi lɔlɔ̃tɔ le eve nyigba nukpɔmɔ la dzi. Megado wezɔ na mi le míaƒe Tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Egbe me dzi be nyadzro nyatsiriwo me eye míayi ɖe gbɔgbɔme ƒe agbenɔnɔ me. Enu yi ke nye gbɔgbɔme ƒe agbenɔnɔ. Via le yi ke miesesem be wogbɔgblɔm be gbɔgbɔ la ke hafi nanɔ gbɔgbɔme la ehiã be Mawu ƒe gbɔgbɔ nakplɔ wo. Ehiã be Mawu ƒe gbɔgbɔ nakplɔ wo ametsia edze be ɖokuibɔbɔ anɔ asi wòkɔ yi ɖe Mawu ƒe gbɔgbɔ gbɔ ale gbegbe be anɔ gbɔgbɔ sia ƒe kpɔkplɔ te. Anɔ gbɔgbɔ sia ƒe kpɔkplɔ te eye gbɔgbɔ sia akplɔ wo eye awɔ ɖe eƒe dzrowo dzi ale be wo wɔnawo aɖo dzidzɔ ne Mawu Ŋusẽkatãtɔ. Eye hafi nanɔ gbɔgbɔme ƒe agbe ɖa, gbɔgbɔme ƒe agbenɔnɔ ɖa, ehiã be ke woadzi wò yeye elabe gbɔgbɔme ƒe dzidzi me be nya gblɔm míele. Ŋutilãme ƒe dzidzi tovo ne gbɔgbɔme ƒe agbenɔnɔ. Yeta ehiã be woadzi wò le gbɔgbɔme eye hafi nate anɔ gbɔgbɔme ƒe agbe, anɔ agbe le gbɔgbɔme, le gbɔgbɔ ƒe kpɔkplɔ te. Ta míaxlẽ Galatiatɔwo ƒe agbalẽ eta 5:16 ke mele egblɔm be mizɔ le gbɔgbɔme eye miele ŋutilã ƒe nudzodzro dziwɔ ge o. Meɖeku ke mele egblɔm be mizɔ le gbɔgbɔme eye miele ŋutilã ƒe nudzodzrowo dzi wɔ ge o. Eye hafi na zɔ le gbɔgbɔme la edze be anɔ gbɔgbɔ sia ƒe kpɔkplɔ te. Ne gbɔgbɔ kɔkɔe Mawu ƒe gbɔgbɔ mekplɔ la ke mete le wɔwɔ ge ɖe Mawu ƒe dzodzro dzi o. Mete ɖokuibɔbɔ kɔ da asi ne gbɔgbɔ sia ale be ne wòakplɔ wo ne nazɔ le gbɔgbɔ me elabe ele ŋutilã me. Esia ta ehiã be wodzi wo yeye elabe gbɔgbɔme ƒe nudzodzro woto vo ne ŋutilãme ƒe nudzodzro. Ta ehiã be wone dzi wo yeye eye dzidzime la míaxlẽ le Korintotɔwo ƒe agbalẽ Korintotɔwo ƒe agbalẽ evelia
eta atolia kpikpi wiadre Korinto top agbanle evelia eta atolia kpikpi wiadre eyata ne amiade le Kristo me la eya nye nuwowo yeye hohoto lanu va yi kpoda nuwo kata zu yeye ke ne amare le Kristo me la ke ezu nuwowo yeye ke epa gbe yi me ke o no afie wotrosun Kristo tola agbema enye ntilame ple nuvon menonope agbema menye gbogbo me pa gbe onyo enye ntilame pa gbe ta yena be amia ejebo ado Kristo me yeye wa ji yeye yo va Kristo me ne ojiko eyo jiko ke esun ame yeye afi ate ano gbogbon pe agbeme afi ate ano gbogbon me afi ate ano agbele gbogbon pe jojoro me elabena mau pe gbogbon le ekploge e mo fiage ale ke wa no mau pe gbogbon pe poplote ale bebe wona o kata ado jijo akafu ado mau pe nkoro eji ye manye ale oblan be gbogbon me pe agbe nenema ta eyimie de enu ikenye gbogbon me pe agbe gomera na ejuro mauko ke mia yeji emia kakpo aleke ono na gbogbon me pe agbe eye agbefia nu kaweli me enuma ku sese kaye o nana o eye mia yireji ne ejuro mauko le mia pe godoge me next time ko mia yi efia uji apeto pa menubebe ne nokplimi eyi sare